Evo sada se znači sve ovo dvoje, Instagram u deskripciji odmah posjetite. Like Kisija. Ok, znači danas idemo na Trbević. Gore se, ja mislim da je ovo treći vlog na Trbeviću, treći vlog na Trbeviću. Znači gore se sada, danas se otvorio jedan jako zanimljiv kao roller coaster, međutim vidjet ćemo to gore kada dođemo, nadam se da ćete uživati i ostanite do kraja vloga. Idemo! Ima tako puno ljudi ovdje, tako stvarno, nevjerovatno. Uglavnom, ako nisi skontao, ovo ovdje je taj roller coaster. Znači to je taj roller coaster tu, nadam se da ćemo uspjeti ući na njega i naravno pokušat ću snimiti to sve, nadam se da će biti uspješan. Znači ovo je vama služno. Zdravo. Izvoli, prijatno. Hvala. Ostavi ga dobro. Ok, idemo! Nije brzo ovo. Nećemo kočiti, dobro? Nemoj, koč ovdje! Hadi!
Znači ovo je bilo Pa sad, jako ludo. Ane, što ti kažeš o ovome? mislim da je super. Je li super, a? Da! Na skali od 1 do 10, koliko ti ocjenjuješ? 10, što je baš brzo bilo. Nije baš bilo brzo, nego Zanimljivo, ova kupača ovdje koja je ispred nas je zakočila što je baš bilo brzo. Ali nema veze, bilo jako super. Znači osoblje ovdje je stvarno prejako. Znači ako smo čekali nekih pola sata, 30 minuta, ipak smo došli na red. Čak smo dobili ove besplatne žvake jer smo čekali, mislim, stvarno 10 od 10. Ovim završavamo svoj dolazak ovdje u Sunnyland na Trebeviću sa jako prelijepim pogledom. Nemam pojma gdje idem. Znači, postoji jedna stvar koju sam zaboravio reći u prošlom vlogu. To je da sam 25. augusta prešao godinu snimanja na kanalu. I također, sedmicu prije sam prošao 2000 subscribera, tako da hvala vam na tome. Uskoro ću napraviti neki specijal za to vezano. Nisam bio u mogućnosti prije, tako da se izvinjavam na to. Eto. Sada idemo kući. Planova, znači malo da šetamo po gradu i onda idemo kući. Baterija mi se skroz ispraznila, ću morat završiti vlog ovdje. Nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like i subscribe, naravno vidimo sljedećeg puta, da ne zaboravite da budete film pred drugim ljudima i da budete skromni. Ok, vidimo se, čao.